Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan sehingga masih sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunan acara pertama, pembukaan. Hadirin wal hadirat, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ibu Hadiyati, Qori'at tunanetra terbaik Kabupaten Sidrap. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يا Assalamualaikum warahmatullahi وسلم وبارك عليه
ولما تم من حقه شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة عبد الله. وأراد المخاض قالت صلى الله عليه وسلم نور يتلأسان. أشرق البدر
إيران المعبودة بالممالك الفارسية وإشراك مهيئ. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يحسب نعله ويرقى ثوبه ويخلق شاة ويسير في خدمة أهله في سيرة سرية. ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقاه الفأقر وأشواه. اللهم يا باسط اليدين بالعافية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزرعت من ظلمات شك دجاج جعل هذا الخير في هذا الليل وأجراه.
وسائر بلاد الإسلام آمنة رخيا Buat panjaji iwan wadaranti nania sidin nawan wasallam gesa dewa nama sendang akatungan narit wassalam. Acara terakhir, penutup. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.